Here's Wolfie. Say something for the camera. Evo me. Evo me. Let's go home. Let's go home, man. This is it. To je to, kraj putovanja. Golf dvica. Kak bolje putovanje može završiti? Ovo je Dinara. Dinara! Danas definitivno nije vrijeme za ići na vrh. Samo do skloništa i to je to. Evo me ispod vrha Dinare, a 80. dan je. Jučer su mi u Kninu ugostili vatrogasci iz javne vatrogasne postrojbe Knin. I dečki su baš super, baš mi se zabavio, naspavao. Sad me ovo dočekalo. Prekrasno. Magla s vrha bježi prema dolje. Tako da, mislim da će biti lijep dan. Imam manje od 500 km još. Polako se približava kraju put i nije ugodna činjenica. S jedne strane mi je drago, a s druge strane htio bi da još traje. Evo nas. Kao što vidite, prekrasno je vrijeme. A pogledi su, evo, ja ne znam kako ovo opisati. Koliko je ovo prekrasno. Sve vidimo oko sebe i sve ćemo ostati. Sve je toliko čisto da upijemo ovaj pogled. Evo, napokon se vjetar malo smirio. Idem prema skloništu Drage Grubača. I dalje prema Glavašu, prema Cetini i Peručkom jezeru. Eto me na Rimskoj cesti, na putu prema Klisu. Imam još jedno 7 km do Klisa, tak nešto. Mislim da je CLDT jedini long distance trail koji prolazi po Rimskoj cesti. Ispravite me ako sam u krivu. Dan 85. Bili iz Dalmacije Ultra Traila me ugostio jučer kod sebe doma. Čak sam dobio i 2 majice od Uta jer ako se sjećate izgubio sam. Svoju sam izgubio negdje tipa 2-3 km prije Grožnjana po Parencani. Jebeno umiram. 300 metara visinske u kilometar udaljenosti. Znači sve pive od jučer izlazi iz mene. Oboj, oboj, oboj. Gledaj ovo. Gledaj ovo. Brutalno izgleda. Damn, boy! Po serpentinama dolje i dolje u Lopu Rogoznicu i onda još u sljedeći zaselak. Tamo idem u hostel koji neki Amerikanac vodi. Here we go!
Ato, hunt meg i Prevlaka. Yeah, that's You perfect. filthy animal. Aco, prevlaka. Aco, prevlaka. Aco, Aco, prevlaka. Evo me idem prema Brelima. Krenuo sam danas ujutro iz Pustela Dalmacija. Staću vjerojatno kod Makara i spustit se u Makarsku na prenoćište i sutra uspon na Biokovo. Poslao mi nešto manje od 300 km, ali moram priznati da je entuzijazam jako pao. Malo me i koljeno boli. Ne znam, nešto nemam ni snage više. Pazi, gužva. Jebate, ova prometnica isto, baš je gužva. Dan 88, Biokovo. Išao se odgulim nešto sitno do Dubrovnika i Bog te blagoslovi, mogu nazad doma. Da, čovjek u životu Biokovo. Evo, 89. dan, suočen sam s ovakvim dosadnim, nadasve dosadnim prizorima, ne mogu vjerovati, evo. Imun sam. Lažem, nisam. Prekrasno je. Prolazim sad kroz Trpanj i naletim na frizerski salon. I rekao, ajde se ošišat, brutalno me vruće, kaplje s mene. I pričam tak s vlasnicom, šiša ona mene i na kraju sam dobio besplatno šišanje. Da sam znao da će prvo iskustvo na Pelješcu biti ovak, i prije bi došao. Krenuo bi s juga. Uglavnom da, jučer mi je na pol puta krepao mobitel. Nisam znao gdje trebam ići. Uspio sam doći nekog do sela Janjina i tam sam našao smještaj. Prije puta bi bio strašno živčan, da se ovak neš desi, ali sad mi je ono, what the fuck. Idemo prema Stonu pa ćemo vidjeti šta dalje, jer drugačije ne može. Ne? Ali neću se dugo zadržavati jer imam još dosta kilometara do kampa, noge su umorne, tako da idemo gore. Evo, to je ta špilja od kud potiču sve većina slika ove plaže. I upravo mi je pao novi mobitel. Kako se fino otklizao. Krasno. A ništa, ajmo dalje.
Wolfi? Imam još 2 km do Prevlake, odnosno do Vrta Oštro. I to je to. 2200 km. 96 dana. Skoro sam zapeo. Ima tu na Prevlaci 2,5 km prije cilja ima neka kantina i kafić. I popio sam jedno 5-6 piva, pojeo ručak, odnosno prvi obrok. Prvih par tjedana je, priznajem, tijelo odbija, stvarno tijelo odbija, ali nakon toga je samo ono igra u glavi. Koliko imaš volje, toliko ćeš ići, doslovno. I evo, zadnjih 2 dana jako malo ceste, samo neke mirne stazice. I ne čuješ ništa pred sobom, apsolutno ništa ne čuješ. I samo onak hodam i razmišljam. Bilo je situacija kad stvarno sam zapeo di nisam znao di ću, šta ću. Ali zato ima dobrih ljudi koji su odlučili otvoriti vrata svog doma strancima poput mene, poput Marija koji je odhodao via Adriatiku u dobrotvorne svrhe, poput Nikole prošle godine koji je odhodao ovaj put. Kad su me vidjeli kako izgledam, doslovno su pitali hoćeš prenoćit. Znači nije bilo ono hoćeš okrpe, hoćeš vode, trebaš šta, nego daj se ti tu sinko odmori i ajde ti prenoći s nama. Evo, kak se približavam cilju, htio bih sam reći za sve buduće hodače, nemojte se ustručavati. Hrvatska je lijepa zemlja. Odite, hodajte, odite i pogledajte našu lijepu zemlju. Utvrda na Prevlaci, ali imamo jedan plot twist. Mislim da su skinuli našu CLDT tablu, jer rekao je Nikol da je tu negdje trebalo biti u kamenu prije samog ulaska na utvrdu, ali pošto obnavljaju, mislim da nema ničega, tako da ne znam gdje je tabla. Ne mogu se slikat, ne mogu bajno završiti putovanje. Nema table, nema jebene table. We got a man down. I repeat, we got a man down. Ništa, lako noć, vidimo se. Daj sam postrugni moj leš kasnije. Držite se zajedno, držite se i udaljeno isto. Ajde, sretno, vidimo se. Onom grozno smo izgubljeni. Ovo ja nisam očekivao, ja sam nešto sjebao, krivo sam skrenuo. Zabrijao sam totalno i mi smo sad u nekom random putu koji uopće nije put. Možda je bio nekad u doba kraljeva hrvatskih, ovo je čudo,